unutar, možete skenirati, možete slobodno ovdje slikajte. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se rađa u godini slona, evo dakle godine slona, evo dakle tog napada na Meku, evo dakle Kabi, poslanikov alejhi salatu selam bavljenje kao dakle stokom u smislu dakle čuvar stoke. Nakon toga dakle imamo gradnju Kabe. Znate kad je Kaba građena, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bilo 35 godina kada se je gradila Kaba, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodao kamen, crni kamen na ovo mjesto. Nakon toga imamo 40. godina poslanikovog alejhi salatu selam životopisa, Darul Hira ili Džebelun Nur, dakle počinje objava. I gore je sve predstavljeno, dakle te ključne stvari unutar života poslanika alejhi salam. Sljedeća stvar jeste ova kamila koja odlazi put Medine, to jeste odlazak na put Hidžre. Poslanikov alejhi salatu selam, dakle događaji koji se dešavali, dakle Hisarul Mušrikina ovo je šef Ebi Taliba i Benu Hašima, dakle i nakon toga dolazi odlazak u Jerusalem, odnosno Isra i Mi'rađ, pa na kraju sve ovamo, dakle do smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hajde vidite kako to lijepo ovamo izgleda. Ejva, hajmo ovamo, kaže, počeće Meka nam ovdje. Moramo ubrzati. Hajde zauzmite pozicije, stariji nek sjednu, Sada ispred sebe imate napravljenu cijelu Meku kako je ona izgledala u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tu, molim vas, sjedite, pratite ovdje video, a dok ćete pratiti, vidite kuda dolazi. Evo kaže, ovo je Meka, evo kako je izgledala Kaba, ono dole, dakle Kaba, evo i tamo kako izgleda. U vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam. ويروى أنه بمحاذاة البيت المعمور Dakle, Kaaba se nalazi ispod Bejtul Mamura koji se nalazi iznad 7 nebesa. Ključna stvar koja je dala život je bilo bunar Zemzem. Evo kako izgledao bunar Zemzem, dakle u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam. Evo gdje se on nalazi. Dakle, vidite tamo. Mekamu Ibrahim koji se i dan danas nalazi na istom mjestu, dakle, evo kako izgleda u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam. Dakle, pratite video, da li pratite dole na ovoj maketi jedno i drugo? Jest, ono šta pokazuje. On govori sad ovdje, evo ga, dakle, Hidžr Ismail, onda kuda smo tavafili, dakle, vidite kako izgleda u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam. Oni su ga napravili otprilike ovako. Evo ga, dakle, brdo Safa, sa kojeg je Hazreti, dakle, Hađera trčala. I vidite gdje se on nalazi. A evo ga dole Merva. Sad je to taj prostor. Evo kuda je on trčala. Oni kažu Hađer, alejhi selam, a mi kažemo Hađera, ne smije tako. Evo kući, dakle, djeda poslanika alejhi selam, eto kako je ona izgledala. Dakle, gore je bila, relativno blizu. نجد بيت الزوجية الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kaže, tu se nalazila i kuća od Hazreti Hatidže, dakle, i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. S tim da je ovo bila puno bogatija kuća, ovako je malo prikazana, ali bila puno veća kuća, jedna od većih kuća. Kuća Ebu Taliba bila je jednospratnica, bila je manja kuća, dakle ono skromnije živio. Kuća Hazreti Ebu Bekra, to ću vam pokazati gdje se nalazila, ona je ovdje bila gdje je Hilton danas. Ovo je bio njihov parlament koji se nazivao Darul Nedva, i to ću vam pokazati večeras gdje je bilo, evo sad da vidite gdje se to otprilike nalazi. Kaže, kuća Darul Erkama se nalazila odmah iza Safije tamo i tu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tajno ljude pozivao u vjeru. Dakle, nije smio javno da ih poziva prvi 3 godine. Ovo je bilo vlasništvo poslanikova alejhi selam porodice, to se zove šef Benu Hašima ili šef Ebi Taliba. Dakle, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao prvo svoju porodicu, onda nakon toga ostao.
Evo, dakle, brdo svjetlosti. يوجد الغار الشهير. Evo je, dakle, to je ono tamo što ste vidjeli kako se on napravi, kako izgleda Irak, gdje je počela prva objava, jer to rak bismi rabbika i halak insane min alaq. O tom smo govorili. وهناك نزل جبريل عليه السلام. Kaže, na ovom mjestu je se spustio Džibril i objavio prvi ajet u Kur'anu Kerimu. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Vidite ovdje sad drugo brdo, to je ono kuda smo išli tamo. Brdo, Volovsko brdo ili Džebel Sev. Evo dakle kako izgleda od prilike, dakle sa to sklonište gdje su sari sallallahu alejhi ve sellem bio, dakle 3 noći. Naravno ovo je zbijena, da kažemo, skica, odnosno izgled Mekke. Idemo sad dakle na put hidžre